Chiaragire Chinsa Isato chiabono botuko mwancho murigere chitariki ni komechyo motenyo 12 mwaka wa 2023 sentunde ndokomera na sembe asekerenga yoko manyanganyale ko bagwateka kuruba ketego ikera chinga kibuna echi chinga kyabagari nchama kwene kyabuna chibicha amoneri kyago chira senchira yobo ikera nungo chanda sekero getalige tambe tanyale ko bahato kumanyanya monae. Biemano kegima na gosogere nande ngwarigania senchira yobo ikiranto nyare ko batogosanga amona inyora boigo na bogo tobwate gwetera semitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News boigo na gwetera ensemo ile website ya www.ndizitv.net iretera nekoro kwa Josephat Amisi na kwariganiria senchira yobo ikirano Amayia Chinsa Isato chiabono botu ko litugora Jumapili mwancho murigeria ligagochaka kurase county ya Kisii chinga ki abaibori banyarekoba bagosemegwa gotumeka omotimoko oyo omotambe banyarekoba bagosanga amona bana babo nabo igokweneke banyarekoba bakobalenda chinga ki bagenda tukoba kobanekeria amaganio abo akirali tukani ganyarekoba gokwana litiko lero se omoyega bwa ogosasimago sebwa masabo unyarakoba gokolekana se kanisa area ya Anointed Faith Mission yegotoka sensemo ya daraja 2 asomo yegonyarakoba koleta aba bwatani aao bekanisa eyokorwa Chinsa gia aao asekerenga gia okomosesenia na komoenekeria ngampia mono asemero bere no boteneri obuya bekanisa eyo Bishop Charles Saboke nigo muri kyoito Brighton Makori hanyarako bagwikirana somo yegoyo nagosanga amana intoro batiro kobatia Okwana bono Bishop Charles Saboke nigarure esegete yuko chi ase abaibori. Tunaenda msimu wa Christmas. Naomba wazazi tuchunge sana watoto wetu kwa sababu madawa ya kulevya imekuwa juu sana. Ili tuangalie watoto wakitoka ujue wameenda wapi, na pia uangalie mtoto vile anaonekana na vile ana act. Mtoto anaweza kuja ingie kwa bedroom alale, wewe unafikiri amechoka, kumbe mtoto ni mlevi. Ase chinga kiejejoni go Bishop anyarega kuboria serikali kobeka chinguru nomokya serikali ya county tafadhali, madawa ya kulevya imejaa kila mahali. Mimi ni mchungaji na niko katika eneo la Kisii County, ninasema kila ambacho kiko, lakini serikali tumekuwa tukizungumza lakini hatujawahi kuona msako wowote, hatujawahi kuona hata machokorana hapo wanakunywa changama wanakunywa bangi. Lakini tunaomba kwamba wachukue mikakati ya kutengenezea hii mji wa Kisii, kwa sababu Kisii imekuwa city. Hii kama mji ambao unakuwa city, huwezi kuwa mji city na iko na madawa ya kulevya, uko na ulevi, uko na nini na pale na pale. So serikali ichukue nafasi hiyo ili ione kwamba imehakikisha mji umekuwa msafi, tukishirikiana kama kanisa na serikali ili tuone mji wetu umekuwa safi. Asensemo yokuborwa kumborendi nigo Bishop atebiruna oboibi no bosari nigo bigendete komentakana engana atebiruna netakire kurigererwa ase oboime. Tumekuwa na mambo ya wizi sana pale Kelina. Kuna kanisa la mchungaji pale Kelina na ni mama aliweza kuibiwa vitu yote. Makanisa imeibiwa hapa Kisii, sio hapo Kelina peke yake. Makanisa imeibiwa, inafunjwa vitu inaenda yote. Tungeomba michi 10, tungeomba chief na assistant chief tukishirikiana na serikali ya county, tafadhali turudishe ile security ambayo ilikuwepo Samani wizi iliisa. Haungesikia wizi, haungesikia mtu amepigwa ama ameibiwa. Leo watu wanapigwa, watu wanakufa, watu so security haiko sawa, na ninaomba serikali ya county na serikali kubwa wahakikishe kwamba security kama hii wakati wa msimu wa Christmas tuwe na security ya kutosha ili mji wetu uwe na amani. Kubwatikana numoyega abwerituko lialero ase ogoseni wa ase gocha Bishop nigo murandi nyangalesi korwa asensemo ya Nakuru abwataya akokwana igoro yomoyega oyo. Wakati tunafanya hivi ni kwa sababu wakati mwingine tunapenda kusherekea mtu akifa. Tunaongea mambo mazuri wakati mtu amekufa, na wakati anaenda kuwekwa makaburini tunapeleka maua. Lakini sisi kama huduma ya Anointed Faith Mission Church tumeamua ya kwamba maua yetu tutampatia baba yetu akiwa na nguvu, na kama anaweza kula nyama tununue akiwa nayo, tununue mbuzi, na ni jambo la muhimu sana. Boigo nyangalesi
nigo asegetire abaibori konyorwa anene chinga kiecho motenyi oikomi na kabiri. Naomba ndugu zangu wale ambao mnanisikia, ninajua tumezaliwa na wazazi, ni vizuri kusherekea mzazi wako na kumshukuru wakati ambapo hako hai na wakati hako na nguvu, si wakati ambapo mtu amekufa ndio tunaongea mambo mengi na historia mingi ya vile alivyokuwa mzuri. Wacha tumuonyesha akiwa ili akaweze kufurahia wakati kama huu. Wa makanisa ile ambao nimesimamia wanakuja pamoja siku ya leo, tunakaa pamoja, tunakula pamoja Holy Communion, na pia nawatamkia baraka. Unajua ukizaa watoto kama vile Isaka alipoita Esau na kumwambia sasa wakati wangu umeisha, nataka uniletee chakula nikula ili nikubariki. Lakini mimi masaa yangu haijaisha, sijafika mahali nasema watoto wananibariki kwamba ninaenda, lakini huwa tunafanya hivi kila mwaka. Nomoyega okorekana sekanse yo sebabwatani aho baikirana somoyego yo anekrobarwe biegwa aho gochi sepishobu anene asokumunyora bona tata bwokemoika banyarega kubasegeta gokini okwegena kwabo. Ngoriboteri gitaseni Candice TV koru sekansa ya Anointed Faith Mission daraja 2 iredariane Brighton Makori. Bi amono omuliki oito Brighton Makori asorobotirwa senchire yobo ikero tutegarete ime county ya Kisii anene kurwa se bunge ya Nyaribari chache sebono amate sawa menye kurwa se kenyoro kiagatembe gotoka ime yabora chobeso kirie na komugikiria boigo na komomochia omugambi bwe kenyore kio se egetambukero yoko bwaterana amono mongina oyo mase kenyore kio nyalito kobaga kubagora abamura babere abono goikera aboniga anyare koba kubeka egetambukero gyoko baseria sekeria tebire nigo abwatumuro buli bukonyara koba gakonia anene ekengese egiendemero elinda nyara koba gagusira abana abaye banyara koba kogenda sense ya isiko kolenga nabanyakenyoro nigo bagotebo mungino yo anyarita koba gakubagora bamura babere chinga kibarenga bake anene magiga yere utanyora omumura nigo milrede mumanya nyara koba wikirana sekenyorekyo nagotwaliganira roboti rokobatia. Abamenyi b'ekenyoro kya Getembe wadi ya Bobaracho bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo besogetie noburo obonene na komomocha omongina ase kenyorekyo omanyakana tebuna ana kwambuka oyobwate abana abanyaruka nakagura abana abamura babere abo bono aganire guseli na kolenta abaisike baye na kubatira obulemo elio baoni abana babo bakigukira Chinsa chesiko kolengana barabwo nigo omugambi bwenseme yo Vincent Omanwa nigo abwatiranete no mongino yo ase ogwatira abasubachi abubaye obulemo egekolekyo getagogati abanyakenyoro benseme yo omugambi oyo nere kango gitogototebi we ani umusubati nyene oyo mukamburo mutena rodo ngoja enda totebi ntutumanya kumanya ki amana nyigweto mamangana narega tayi gototebi kire kori yo mugambi kire komotebi ngayani acha gwatobole bono go ngakia go gwatobole yani ngabacha ko nyobole umugambi onye muri gotosikana with those brokers of yours nko babetere litore motosike ukiagera nduru chikondana this kind of immunity ase kenyoro gate ekenyoro kya banyakone kenyoro kemanyire wachakiro gotoira ni magega so naona atagota yabanga without the fear of ever contradiction iga umugambi fini aso igweta mangana tobasa kweba ogenda odisi kya ngotangana toro to taka to go chere ayonye gutete wato obore rangeri your sisters yo batere nobody will question aigo bokoni manimbole mabuko tongaina botage tobolemo obolemo be batagete bwate rukinyaruka abuta bwate rukinyaruka baba ile pembeni bamanya ko batenga ayo munyaruka tubwana tikoba chi milioni kya ibereji yenda se inonyoro obolemo obero ga tokubwana kobera ageko na mbono bone mbole bakolirego anombaro tubago kina abanyaruka bakarakorentu abasogete mwakerumbiri abana abana bake no babiri bagukira omungino roche bakolemenda agero mugondo yali bakayabe abumungina kurusu bakeyendo anda oni ochenji okora kindu na yankobore bono ikire aba banjo kire bakare kwira na kuruti so bagochaga bayegwoborimo abana boni go bareire buna babeire bakomenya asengeyo kurwa barenge abana goika bono iga tete ka kendo mwana make na kinerega ano mete nonga bono yaikero mongina ate to atanana ate to seri kurwa sobule mobwae ate tatu manyeti yaikero range no mugambi aro mukire koro onjo kire to dabina kina to manyeti
gocha se familia yega mwambe nero na na imoketa kamo osanete bande akambo na maete na kinche no bomanu parako ona na yegete achire kwa tobolemo ate to sari kurwase enke yega bona ansinyire na ki una ka twaka gota ngai to gocha anto maeti bible into bwati bona manyire na ki ntori abaye gocha sare okonye kuno tora bake taro tabirende gosato tikase tuore tunya komanyana ki toyori kia senjire nde to komenya ona wombwato borosana na na umusikanete sana pero mukampio manyana ko mukawante tamanyeti anero sainere tike bande na na manyete amalieta anosi asemenyete na sininde bunande yo kuna bona ngo kwana iga gabon timbwati asende kuna bona iga bole timbwati bakonte binta gora saka nyumba na beta kama bati atatu mweta ko ndusi ororo bona nga ingo chigaki nga no manyetenga bono kare kiro munate to to watuka auto kumetinga ngake bono mwanera kwana nganato nganato maidi to kwebori ge tora makoso onye tora bobase bobe tago to seri rende nandi ngaito gochi nandi se to ngai ge karabo to maidi no ga nonka bono kenyoro na bagya tu bati siga bono nigo abanyakenyoro bakureire omugambi bwensemeyo gusaba okwabera gochiase abanabo nabo igoko bali baga asomugondo yo buna abana benkeyo nasa monkonya ga ki omugambi omwe musie ga na basaba onkonya tabatari okere mona se kenyoro kiambwati siri gyate ne amona inje nage kombwate si lakini ngote birende kenyoro ga kina ine montika tugusaba ne county commissioner nera to bwatisi tune kenyoro tuakane na to tena abana banko baro gitole na to basabirita Amayia bagenderere barande bakiniege sapukio manwa oyore isebono abana barete tuga kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV eleteliane Mildred Momanyi Mbiamono Mildred Momanyi togusuka mutonigo ya mate ya makuru ase ekenyoro kia motonyo nige gutoka ime ward ya Masimbe constituency ya Nyaribali Masaba bagenderete koba bakoerera asara ibanyara koba bakonyora emambia rero ekobwatekana ne chiwaya chiestima ichanyara koba chigotwara omochando nabo igogwa kugwera eng'ombe yabo guikera nyara koba igosiria obugima korengana barabo nigo banyare koba komochia ekambani elie chinguru chomorero ya Kenya Power kurwa ase orosagia rwa Kisii asogutaira egetambukero kende gionsi magana barabukuruta ekurabete kurwa gwomochakano bunanigo chiwaye cyanyare ko bachigo kunana ase asama tukamanganya ko bagweta nabo igo bataranya ko bakoira egetambukero kende gionsi ase bayigo banyare ko bakuburi company yo nyare ko bage koira egetambukere kya sobwango na kwene kya buna yanyare ko bage kuborosi chiwaye cyo echigendrete ko bachikoreta omochando asensemeyo igori tukoria rero nabo kana kameng'ombe rero Jumapili saa 12 togende kanisa bona nakamire nakorire omugako irire ng'ombe gochikorisia onye turumbo kirie ya kare ya turumbo ko chiange ni pare ya mate ya igwe onye turumbo kiri achikorisia oikira sestima eng'ombe ya kira matitiri sita etageketara era ya kanse omagako ojikonye kuna ya kure kengatanye kuneti iganyora ya toko iria maisho ya kure bone gento gyo kumigo kumiti koira na gochanga ngana kumiri nko mabori ngyo kumerio magako yo ng'ombe ya kure ng'ombe ki ngeri gwa kama na bon kumeti go inga kumeti nga kumbe stima na makweri to bekeire ga inyomba store paka none stokoeta bono tweka se ground ya se kwerete na chikoligereri go chigoro na restima ne bwete kangi gakuna se stand ya bo babegete go chance twate abana bera se ko bestima tigatora aboria abandu ba Kenya Power muna baja na ba immediately bagundwa bate abanga oyo no murero iteng'ombe igo bona bakorie kwende bairire evidence tigatora ganya to ibuna kibagate twanyori ngo minus timeje yabyo kitikuru kwende igoro egakone kete mere ujirira abanzi estimeye igo ya kwa somo gakuyo ekare ng'ombe je kararetaga yange ya gutiratiri bona ero yo bwata no mugakuyu ya mu affectia ne ng'ombe ya ekwete nigo bwate mbego konyora ya mesita igo estime ya affectiro mugaka andi ya itire ne ng'ombe yae na bere gwoto 100,000 na ange na 20 tokubeka ne mori ibona bakonyora ng'ombe yae na bayare ngangeri 100
anga Amisi abantu baminde stime yabero muchando asumugondo oyo nigo twale kubunda batari abantu bapawa kimuranyole this information konya saya umundu yuko okuburuka utambe Togotigana no roboti oru ritkolia lero ni gomurai bwense Dr. William Ruto nyarakoba kora barai banda somusangerekano bwa masabo nyarakoba kolekana ase kanisa ya ACK yegotoka ensemo ya Kimende county ya Kiambu kwana kurwa ase county yo nigo William Ruto anyarekoba ga gusira engana bunaniga serikali anyarekoba ikobeka miroberi a ilikwene buna abasai banyarakoba kwenyorera emiremo anene Chinsa chia iskasa nyarabo igoga komugikeria anene omurai mubwazi Raila Odinga sogoswana na serikali nabo igogo tuguterare engana eyo yogo koroko bwatana elio abasaba nyarakoba kwenyorera emeremo Chinsa cheisiko. Waziri wetu wa mambo ya leba ako kule Saudi Arabia kwa sababu tunataka kupanga vijana watapata ajira kila sehemu. Kuna wale wataenda hapa Rukuma kufanya kazi ya housing. Kuna wale watafanya kazi hapa kwa ICT Hub. Kuna wengine tutawapandisha ndege waende wafanye kazi nje ya Kenya. Sio kama tunaelewana? Kwa sababu tulikubaliana kazi ni kazi. Ama tulikubaliana namna gani? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Nilikuwa naona juzi kiongozi wa upinzani analalamika ati anasema huyu Ruto watu wengi sasa wanapelekwa nje kufanya kazi. Kwani alikuwa anataka wabaki hapa Kenya wakingojea nini? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Na bado sasa amelalamika mapema. Bado watu watatoka Kenya hii waende wafanye kazi nje kwa maelfu. Nimekubaliana na Israel, kuna wale wanaenda Israel mwezi huu na mwezi ujao kufanya kazi. Kuna wale nimekubaliana na watu wa Ujerumani, kuna wale nimekubaliana na watu wa Marekani, kuna wale tumekubaliana na watu wa Saudia. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba hii Kenya kila mtu, vijana wetu wengi wanapata mahali ya kujishikilia, wanapata mahali ya mapato. Kwanza hawa wenye wanaenda nje ndio watatusaidia kulete madola. Ndio hii exchange rate waje kutusumbua. Watu wataenda wengi wa kufanya kazi. Kwa sababu tunataka kupanga vile Kenya hii itasukumwa mbele kwa bidii, nguvu na kufanya kazi kwa Wakenya wengi. And I committed myself, nilisema tunataka kuongeza ile pesa tunapata kwa ile remittance ama pesa inatoka nje kwa Wakenya wanaofanya kazi. Gati ya baraiboga banyarakoba wikirana se omoyega oyo na omonene gose omunyakirogo bwa obaria bare abange ime county gose ime bunge nene Kimani Chungo ibogo nyarakoba kumwiraneria omorai oyibo mubwazi Raila Odinga buna ite konyarekana anene ligoriria mabutarigwe asa shiringi emerongo ene na isano nigobigo anyarekoba gosira oroboti gose oroboti orurwa nyarakoba roko bwato kwa kubatakane bikaro by'Chingo na chabene echanyarakoba chigokoro gati ye serikali nensemeli kwamerelia serikali Kimani Chungo atebirenga amangana manga yarengete ekerengo kibugimana bwiga maguri ebinto liganyarekoba gukwanerwa soroboti urasatebire abakenya banyarekoba batoreru anene chinga kiroboti urachikoboro gukwanerwa asebungenene. Your Excellency, mahali hii nchi ilikuwa, if we didn't have you as a Joseph of this country, we truly would not have the fortitude to bear that pain of discipline, even financial and fiscal discipline in our economy. But I am glad, Your Excellency, mahali tumefika, kuvumilia kwetu, hata mambo yakiwa mazito na uchumi ukiwa mzito kwetu, Mungu ametujalia. Na very soon, Your Excellency, najua this economy will be taking off. At least now we can't say our economy is in the doldrums that it was in. You found and inherited an economy that was in the doldrums or in a deep, bottomless pit. You have been able to fill up that pit. At least now we have some light at the end of the tunnel. We can see where we are going. And I want to encourage you, Your Excellency.
Usishtuke watu wakisema mambo mengi. Walisema lazima tufanye maandamano, bei ya unga ishuke. Ukatuambia bei ya unga haiwezi shuka kwa maandamano, itashuka tukienda shambani. Ukatupea fertilizer. Unga bei imeshuka saa hii. Sasa nasikia hawaongei mambo ya unga tena. Wamenyamaza, ya unga wameacha kuongea. Sasa jana nimesikia wakisema ati mafuta, sababu wanajua bei ya mafuta sasa, sababu ya mipango ya serikali, bei ya mafuta pia itaanza kushuka na ulitangaza. Sasa nimesikia jana wakisema ati lazima mafuta ishuke na 45 shillings. Sasa nikajiuliza, huyu mzee kweli, hata kama ni yeye wa kufanya hesabu, 45 shillings alihesabu na economics gani? Sababu bei ya mafuta ni mpango and the forces of demand and supply ya uchumi. Kwa hivyo, Your Excellency, I know you have put measures to address all the issues to do with the cost of living, and that is why, as our MCA said, in the National Dialogue team, and Your Excellency, I can confirm to you, we did table the report in the National Assembly on Thursday, myself together with the leader of minority, and it will be ready for debate when the House resumes. Mboigo mugavana we county ya Kiambu Kimani wa Matangi nikanyara kwa wikirana somo yego yesanyara kwa baga gotogia emeroberi ya serikali ya Kenya Kwanza gati yabo ubwaga chi we chinyomba chirigo lirike ubwanyale kwa kwenekali ya abasa emeremo nabo igo nikanyara kwa bako boli abarai abanyale kwa bako bwaterana nene county ya Kiambu lyo kwenekiabu na emeroberi ya magendro yanyale kwa wikirana imeye county yo. There is a lot of good work that is being done. There is a lot of effort, Your Excellency. Pale soko zinajengwa hapa. Affordable housing, Your Excellency, tunajenga. Walakini, wakati watu wanaongea na kuvurutana na siasa mingi, wananchi hawasikii na hawaoni maendeleo, Your Excellency. Yangu hapa Kiambu, sisi tumesema tufanye kazi pamoja. Nimewaambia hawa MCAs wetu tunyamaze. You are doing a lot of work. We have markets that are ongoing, Your Excellency. Tuko na affordable housing, una create kazi na tumekuunga mkono, Your Excellency. By now vile nilikuahidi, as of now tuko na 4 ready sites za hiyo affordable housing. Tutafikisha mpaka 10. But when there is a lot of noise, Your Excellency, people cannot appreciate that work is being done. Ndio mimi nataka niwaulize viongozi wetu, niwaulize hata hawa MCAs. For this time, because we know what you are doing, sisi tutulie. When the common person anasikiliza, atakuwa ako na nafasi ya kujua ya kwamba kazi iko na mwenyewe na hiyo kazi inafanyika. Mwancho muriro nere omokonyi bumurai bwenseri gadigasha gwaniganyara kwa bawo ikirana umayega bwa masabo huyu nyara kwa bawo korekana asensema ya Siakago yegotoka ime county ya Embu umayega obo igonyara kwa gukora wa amone kanisa ya abakori no gukora kurwa asenseme yo nigasentundende giriga digasha wanyara kwa baga komoche serikali nyara kwa bage gweta ase okubekerania amakabeso samadeni ayibona nyara kwa baga kobeka economy yense ya Kenya kongo nanya boigo nigatebire serikali ya Kenya Kwanza nyara kwa beka emeroberi lyo kweneki na makabeso yanyale kobaga gwakanwa na boigo anekirigo se anyale kobako yegerere serikali nga boigo anyale kobigo ikirani gatichira gati yabo okolika kwa boro ki akolikwa kwa boro kiwa emeremo na boigo gokeya kweligo lilio boyo lyanyale kobaligo sira abalemi hase oburemi bwabo bwakira lituko. Seme ya kwamba hii mambo ya uchumi msikuwe na wasiwasi. Ni vile tulikuta Kenya iko hali mahututi. Tulikuta Kenya mgonjwa wetu anaitwa economy. Tulikuta amelazwa hospitali ICU akiwa hali mahututi. Na uwezi toka ICU siku hiyo na wende nyumbani. Lazima upitie HDU, utoke HDU uende kwa ward. Ukae ward alafu uende nyumbani ukunywe madawa ukiwa nyumbani. Na mambo itakuwa sawa. Ni vile tulikuta madeni chungu nzima. Tukakuta deni ya 9.6 trillion. Tulikuta wamama hao wazee ile pesa yao marupurupu ya 2,000 kila mwezi, miezi 10 hawajalipwa, tumewalipa. Siku hizi hawachelewi, kila mwisho ya mwezi tunawapatia pesa yao. So pole pole na hii uchumi tutairudisha kwa barabara vizuri na tutakuja kufurahia. Hii uchumi tumeikalia na itakuwa sawa sawa. Walimu katika historia ya Kenya tumeandika 56,000 in 1 year.
Mambo ya fertilizer tulikuta ikiwa 7,000, sasa ni 2,500. Unga tulikuta ikiwa 230, sasa ni 135. Na wanasema ati hatujabadilisha. Si unga ilikuwa 230 tukiingia? Si imeteremuka? Mambo tunajaribu na tunang'ang'ana na rais halali tunamsaidia. Mboigo abarai akorwase county eyo ya Embu nigo baikirana se omuyega oyo wa masabo gati yabo omugabana bwe county ya Embu sisilimbarire unyara ko bakobolie serikali enene nyare ko bage koena na anene bagali nene kone kiabuna chi damu achanyare ko bachi kwa gachwa se county eyo ya Embu buna egetambukero ekomugyo koena kiabuno mochando bwa macho nyare ko bagokorwa korwa ase county eyo ya Embu. Ningetaka kuambia hivi, shida kubwa sana ambayo tuko nayo hapa, especially hapa Mbeere North na Mbeere South, ni maji. Kanateguo. Na pia hata ukienda pande ya Runyenjes, Manyata, pia maji ya kulima inahitajika. Na ndio maana sisi tunasisitiza damu zetu 3. Damu ya Dhambana ambayo iko pande ya Manyata na ambayo itapatia maji kule Mbeere South. Damu ya Dhoshi ambayo itapatia Runyenjes na ipatie part of Mbeere North maji. Na maji ya Kamomo Dam hapa Mbeere North ambayo itasaidia sehemu ingine ya Mbeere North. Tukipata hizo 3. Excellency, I want to add my voice kwa hao wengine wameongea mbele yangu, niseme tusaidie na hizo dams and we'll be very happy. Chingaki amatuko 15 na rimo koera se chingaki aba Kenya ana boigo ensengime yale gochengera amaigirio anyare takoba kwenanwa igoro yobobwe chisegi chegenga nigo bono omoboro monene bwabasacha kurwase county ya Kajiado rakanire ogendre takoba gogwetera amakongu ko bwatikana ne chisegi echo chegenga aya niganyara koba kwano litukolero ase omoyego nyara koba gokoreta ama babwatani aona boigo serikali ye county ya Kajiado ase abange babasacha batebirenga bataranya ko bagwikirania amagani ao ye chinga chiaba sekali bagotebani ko bono bugima bwanyare ko bokogendera gokonga. Wanaume wanapata viboko, zingine unajua uchumi inakuwa ngumu na hata zingine unakosa kupeleka hata unga ile nyumbani, na ukikuta huko nyumbani unakuta mke labda kama ni mkali. Zingine wanaume pia tunapitia shida na tungetaka tupate uwezo pia wa uhuru wa kujisema, kwa sababu mengi ni yale tunapitia kama wanaume, lakini kwa sababu inakuwa viewed kama tabu hatuwezi ziongea. Hapa Kajiado haswa baada ya kile kiangazi kikubwa ambayo kimepita, wanaume wengi wako sasa na shida ya kimawazo kwa sababu ya kupotea kwa livelihood zao, hawajui sasa watafanya nini, na mara mingi utakuta hiyo inalete vita ya nyumbani, na hata wao pia wanaume wenyewe kuumia kiakili, na wengine wao pia upitia dhuluma. Pengine mara mingi watu ufikiri kwamba ni wamama tu ndio wanachapwa, lakini hata pia wanaume siku hizi tunaona kwamba wanachapwa. Nigo ekiombe kelia yokorwania obokurumi mense ya Kenya EACC Kenya lekobagi kubuli kwa gweso kiana boyo chaka obotukibwa bene igoro ya endemero eyo yanatakobe kwena nogocha ase university area the University of Kenya nere omurai wense William Ruto mwakonyalete kobago goeta bago kwana baraiba bana ime skuru eyo seme university eyo nigo batabire nonye magiga yendemere eyo kwena nogocha sobotene bwe skuru eyo nigo botara yosendemere taranyara kobage goikirana bene asobotene nilibwe skuru yeli ndenya kobe gochaka omoroberio obwa magacho nigo bono batebire baoboire ngani go bono endemere yo yenyalire koba ge kogorwa amo nababwatani anena sensemo eyo ya Nairobi. On the 8th of December 2022, the President of our Republic, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, came to this university and from his benevolence and wisdom was able to give us a particular pocket of land to expand our facilities and our services as a university. It came to our attention that there's a particular entity that is trying to take that particular pocket of land and develop a particular project to generate revenue for themselves at the expense of students and the possibility of having professionals trained within this university. First and foremost, we want to condemn that particular act
And secondly, and this is the action that we want taken, with immediate effect, we would like the release of that particular pocket of land so that the development that was meant to continue on that particular pocket of land can continue soon as possible. We would like investigation to be done by the Ethics and Anti-Corruption Commission together with the National Lands Commission on why there has been a long delay in the release of that particular pocket of land. That land, which is just adjacent to our institution, was to be submitted or to be given to us. We have comrades who are sleeping on trees. They do not have somewhere to sleep. But we have somebody who is generating income from the land that which was supposed to be given to us. Comrades power. Power. Comrades wisdom. Wisdom. Tigana nengana eyo erengete endemero ye University umwancho morigere na toko yakero musmari Amayia Chinsa Isato senchira yobo ikira nuchingango wakiranga mbiyama na soko ene kangana ogenda toko sanga amuna into Amayia nabo igemero beli togenda toko pato kwariganiria kurwa segeta seni Ndizi TV mbiyama no boigo abariki baito bamwana Amayia hasoko ene kanga mwanyara kwa mukwe busura na gweto melinde mwanyara kwa mukwe sangiria to yasanga aseliboa elimo nyara kwa kwa nekia bona chibicha monelio kichago chira senchere boikira nigakoro kwa bigari nchameli terane kwa Josephat Amisi kukuganelio boligelio buya bwemero belio imegeta seni Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Nyabeta, kila ritu kuriye wiki, kurwa Jumatatu wiki